Mwachi kulunga baranza fe job mwachi ukararia mwachi amaso spaghetti shani. Kushitana kaspasho mwachi. Edwin namufika mulifelaka. Ndife kuno boss katushibena nga bamumbashani. Boss ninde tareji na grade 7 certificate. Na papa tandei washita wino. Ewa ume. Na papa tanga fweni ko boss. Umesa kama nevyo. Naanda na boss mwana ingi. Na totera sana mkwani. Mid boy. Ulife wino? Ndife wino. Wewe mneka wino. Nawe bukushaba banko. Taulebe bukushaba banko. Awe. Abanko. Ulekeni umwaichi. Awo boss. Kuti umwaichi ngo alekano kwibukishe fintu fya poro musango efe. So ulenge badnawo bala banko abapapeni. Ndiye kutoba mapinga tawabe bukishaba. Ale bebukishe. Bebukishe 1. Bebukishe 2. Yabanko takumenya pasunya na motoka ya Aleji. Ehe. Niba pasta kuchitawala. Eroishi na lyaboni ba. Oleni anko naraibukisha. Anko Alexo. Bushate abene banko manyira na mukana mulanunka. Ine. Awo boss. Boss, you mid boy, why tumpai?